People Party nina an IT pateng lagi longnien mandin dia katakan ri kabangi kari kababit kababyang kari kabasyan kumangi angut dia kata kapor ini ruailang baru diberni ini semantalang ya kecirai rikasi ngai ya pa ini ruailang akan kapor kabamentah rikasi itu paling baca Kulay Shibun Wakilat kung kato kapawar mane ini kenmau ya MP ujangi hagi cingdwai kasi kenmau ikinolam jo party watwai boglay un ay sisahani ya kata kamansim kabachensor kamansim kabadan betang gawi katong baka takalong ang ay ya kachingkermen nam tagi longdin kimandin kasi kung aslo tanat habang ikino ibabon kipaiba Kyong ba, ikersyan yung voice of the People Party, na ibang ikwa yung hinay ng tagikon, ikti, ijangi, ay makata, ang nagjilat ka sa bakat, hindi may pinayon ko kuwipi, baro, kumlay Shimon, kumlay siyahajan mo. Ngin pertapra, ngin penpentapra larang ila wat hari India baru kowe. Ngin play untuk kowe people, kowe syahada.